أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ngicela Allah umdali wethu sonke angivikele kusathane ongathandwa noqalekisiweyo egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu nodadewethu, iAfrika yonke noma umhlaba wonke lapho kufinyelela khona lenkundla yokuxhumana, ngibingelele nje nabo bonke abantu ababuka amavidiyo kaMasithandane. Ngiyathemba ukuthi bafowethu nonke lamavidiyo kukhona lapho enakha khona. Yingakho njalo mangiqala ngicela umdali ukuthi asivikele kusathane, khona sizokhona ukuthi sincele kulombelelo ogwansile ngale ndlela. Bafowethu, abanye abantu abaningi bayangibuza ukuthi kungani ulokuqhubeka nale inkulumo zakho noma nale intshumayelo zakho, ushumayeza abantu abangezwa, ushumayeza abantu abangafuni ukulalela. Kungani uqhubeka nokukwenza? Usabathe uchallenge amaNazaretha, akekho ovelayo ofuna ukukuchallenge, ofuna ukuqophisana nawe noma ofuna ukukuphosela inselelo. Usabathe uchallenge amaKristu, akekho ovelayo. Usabathe uchallenge ama-Watchtower, akekho ovelayo. Usabathe uchallenge amaRoma, akekho ovelayo. Usabathe uchallenge abakhonza amadlozi, akekho ovelayo. Kodwa kungani lokuqhubekile? Kungani unganikezeli, ugive up, uyeke? Abantu bangibuza lokho. Lalelani-ke, impendulo yenu u-Allah uyaniphendula namhlanje ukuthi kungani ngilokhu ngiqhubekile. Oqala u-Allah uthini? Uthi fa innama alayka albalagh. Okwakho ukuthi wena uthumele umlayezo kuphela. Umsebenzi wakho yiloyo ukuthi wena uthumele ini? Umlayezo kuphela. Wa alayna alhisab. Yimina engizobehlulela ngokuthi benze njani ngalomlayezo wena owawuthumela kubo. Umlayezo wami owawuthumela kubo, mina mdali wabo. Wena kwakho ukuthi uthumele umlayezo. Ukuthi benze njani ngaloko, yimina engiyobehlulela ngaloko. So wena qhubeka nje uthumele umlayezo. Lalela. Ukuze-ke manje u-Allah angigeze inhliziyo noma thina esithumela lo mlayezo asigeze inhliziyo, asenze ukuthi sikhululeke. Ngithi yabona, lalela ukuthi u-Allah uthini. Uthi innal ladhina kafaru, ngempela lawo bantu labo abangakholwa. Ulalele kahle. Wena ongakholwa, wena oyinazaretha, wena ongumKristu, wena oyiWatchtower, wena ongumRoma, wena okhonza izithombe oyiHindu, wena okhonza amadlozi, kukhulunywa ngawe la. Ulalelisise. Uthi umdali ngempela labo abangakholwa. Allahu Akbar. Sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kuyafana nje noma ngabe uyabaxwayisa noma awubaxwayisi, abasoze bakholwa. La yu'minun. So Allah uyangikhulula, uyasikhulula thina sonke esithumela lo mlayezo ukuthi qhubekani nithumele lo mlayezo. Kodwa nazi ukuthi bakhona enizohlangana nabo abama hopeless cases.
KumaNazaretha bakhona abantu abawuzwayo lo mlayezo baphenduke, ngiyazi. KumaKrestu bakhona abawuzwayo lo mlayezo baphenduke, I'm one of them, bengumKrestu. Kuma-Watchtower bakhona abawuzwayo lo mlayezo baphenduke. KumaRoma bakhona abawuzwayo lo mlayezo baphenduke. Kwabakhonza amadlozi bakhona abawuzwayo lo mlayezo baphenduke. Kodwa umdali uthi khona labo, kuyafana, noma ngabe uyabatshela, noma ngabe uyabaxwayisa, noma ngabe lo mlayezo uyafika kubo, noma ngabe awubatsheli, abasoze bakholwa. So khululekani, qhubekani niwuthumele umlayezo, kodwa nibe nikwazi lokuthi bakhona abangasoze bakholwa. Mawukhuluma nabo uyafana nomuntu othela amanzi emhlane wedada. Uloku nethemba ukuthi idada lizoba manzi, uloku uwaqede wonke amabhakethe, uloku uqulelile umhlane wedada kodwa idada lingabi manzi. Niyafana nabo, bakhona abantu abanjalo. So Allah uyasinika isizathu ukuthi kungani benze njalo. Abazenzi bona, kunento ekhona kubo eyenza ukuthi benze njalo. So Allah uthini? Allahu akbar. Lalela ukuthi Allah uthini. Uthi khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah uzithungile inhliziyo zabo, wazivala, wavala ngisho nokuzwa kwabo ukuthi bangezwa. Allahu akbar. Wa ala absarihim ghishawa. Ngisho namehlo abo. Allahu akbar. Allah uvale izinhliziyo zabo kanye nokuzwa kwabo. Kukhona isisitho phezulu kwamehlo abo. Allah uthi usithe ngisho amehlo abo ukuthi bangaliboni iqiniso, angithi abalifuni. So Allah uthi khululekani, ngivala inhliziyo zabo, ngavala ukuzwa kwabo, bayithulu kodwa bayezwa. Ngavala ngisho inamehlo abo, ngiwasithile amehlo abo. Yingakho benza lento le abayenza, abazenzi. Allah ubenzani? Ubavalile, uyithungile inhliziyo zabo. Allahu akbar. So bafowethu nodadewethu, nina eniqhuba lo mlayezo weqiniso weIslam, yazini ukuthi Allah uyanitshela ukuthi kungani bengafuni ukunilalela. Banesifo abaphila naso labantu abangafuni ukulalela. AmaNazaretha angafuni ukulalela ayagula, anesifo. AmaKrestu angafuni ukulalela ayagula, anesifo. AmaWatchtower angafuni ukulalela ayagula, anesifo. AmaRoma angafuni ukulalela ayagula, anesifo. Abakhonza izithombe abangafuni ukulalela bayagula, banesifo. Abakhonza amadlozi abangafuni ukulalela bayagula, banesifo. Lalela ukuthi Allah uthini. Allahu akbar. Walahum adhabun adhim. Allahu akbar. Labo bantu labo balindwe isijeziso esibuhlungu nesikhulu. Bonke labantu laba engibabalayo, Allah uthi ngokungalaleli kwabo balindwe isijeziso esibuhlungu nesikhulu. So bafowethu, asekeleni ukukhathazeka, asuqhubeni nje lo mlayezo njengoba unjalo. Allah uyasinika impendulo ukuthi kungani labantu bengafuni ukusilalela. Sengathi umdala ngasivula ingqondo, asivula amehlo, siphume ebumnyameni sihambe ekukhanyeni. Allah ahlale ejabulile ngathi wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.